نجبیر اسماعیل آج باجاری دیری که به صبر و خباتک بردوام مجولی آمده کرنا دست و پین دست کرده. نجبیر ده سال 2016 ده لدورا جزعای جبر ماینک شر لنگی خوون داکر و سالک لسر لمال ما پشتره نچار بو کوبر خوبده باشور کردستانی بودانینا لنگی دست کرد و دمه نجبیر بریار دا کوبه بشک جچار سریه و افنه سالن دویواری ده کار دکه داکو الیکاریا بریندارین دن بکه. راستيجي من خست از في كاري بكم جبو ايش هم ديتي كسب ايش نبينه يعني راستيجي قلك زحمة انسان بيلنج بدست بي نكار بي هري كم تشتكي بسيط يعني وقت بيجي قدحك افش خور بيك بينه بس قابلنك صورت كي تكاري مثلا هر تشتي كاري خو بيك بينه يعني راستيجي كيف خشيك ناي وصف كرن نیشاندانا وی ایشه و هوجداریا لزگین آب پیین دست کرد دی جیروکا محمد میرزو دجی اشکره دبه محمد هفته سالی کشباجار دربیسیه بری 3 سالان جبر تشتکی کووکی شاشتیک بجیشکی لشامه بناف دکه لنگی خوون داکر يعني ويش هاجا تشوف شامي بالفعل نجات سريع خدشو يعني نا كسكيش مرقوت نفرد نويدن اي وهذا تشوف تخسرك مثلا بملي ستين تناسكر وجامير از برم مستشفى تناسكر ونجي مشيكر بيجي من دستوري بوازن يا بيوز ولا عم كان في كاري بكن يا ميوا بكن يعني بين رايا مش حتى زعملي كر بشی دست و پین دست کرد د نخوشخانه هیوا سورا کردی ده د سال 2022 ده هات دامزراندن اف بش جسه بشین سرکی پیکتی چکرنا دست و پین دست کرد فیزیوتراپی و پشتگیریا درونی جروجا دامزراندنه و حتی انها زیده تری 5205 نخوشی لور درمان بونه لیبش روبروی آستنگین آبوری دبه باش جو ام دقدمه نج نخوشاره باش ما فيزيكي هي وباش ما دعم نفسي هي وباش ما اطراف صناعيه هي شخو سيبشن وشخو وكاري ماجي حموجي ببره مجانيه و بري دعم ما برها براستي نها دعم ما نمايه تەوی وان ئاستەنگیان و کێمبوونا دەرفەتان هەوڵدانên بەردەوام ên کادرۆyên پزیشکî mîna Necbîr û hevalên wê nawestin li vir di navbera gavên yekem ên nexweşan kenê li ser rûyê wan de ev beş dibe pireke nû ku birîndaran ji êş û tunebûnê ber bi jiyan û hêviyeke nû ve dikişîne. Emcid Kurd û Dengê Amerîka Qamişlo.